Tamajavanên hêja bultena saet 6 êvarê ji wara pêşkêşkin di destpêkê de girîngtirîn sernûçe. Serokê Herêma Kurdistanê dibêje rewşa niha li navçeyê heye ji derencama şaşîtiyeke mezin ya jeosiyasiya piştî cenga cîhanî ya yekem e ku hejmarek pirsgirêk li pey xwe hiştin di nav de doza Kurdî jî heye. Teqînek li bajarê Serêkaniyê Rojavayê Kurdistanê çêbû û hejmarek çekdar di navbera kuştî û bêndaran deketin. Ciwanekî Kurd ku qurbaniyê teqîna Qamişlo bû piştî neh roja ji dîtina çareseriya xwe şehîd bû. Li Efrînê ciwanekî kêmandam rastî tundetirîn şêwe ji sitim û eşkenceya serdema Osmaniyan hatiye. Dubara Slav. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê got ev rewşa niha li navçeyê heye derencama şaşîtiyeke mezin ya jeosiyasiya piştî cenga cîhanî ya yekem e ku çendîn kêşe li Rojavata Navîn bi bê çareserkirin bi cî hiştin û yek ji wan kêşeyan dozaya Kurdî ye. Serokê Herêma Kurdistanê gotarek derbarê rewşa ewlehiya navçeyê bigiştî di dîdara aştî û asayîşa Rojhilata Navîn de ku li zanîngeha Amerîkî Kurdistan li dihokê birêveçû pêşkêş kir. Îro Nîçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê gotarek pêşkêş kir û got kêşeyên Rojhilata Navîn ne tenê navçe tûşî qeyranê kiriye belkû kêşeyên Rojhilata Navîn bûne metirsî li ser berjewendiyên welatên zîlhêz û cîhanê. Nîçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê got ev rewşa niha li navçeyê heye derencama şaşiyeka mezina cînosiyasî ye piştî cenga cîhanî ya yekem e ku çendîn kêşe li Rojhilata Navîn bi bê çareserkirin bi cî hiştin û yek ji wan kêşeyan doza Kurdî ye. Serokê Herêma Kurdistanê got jî çareserkirina kêşeya Kurdî li Rojhilata Navîn beşekî serekeyê giring e ji bo çareserkirina kêşeyan li navçeyê û bi bê çareserkirina doza Kurdî asta me kêşa werne çareserkirin. Nîçîrvan Barzanî got jî dema ku bihara Erebî dest pê kir welatên zîlhêz ji bo parastina berjewendiyên xwe destwardan di navçeyê de kirin. Li şûna ku roleke miyanraw li navçeyê bibînin bûne beşekî serekeyê nakûkî û kêşeyan û nebûna kulturî lêbûrdeyî û pêkvejiyanê. Serokê Herêma Kurdistanê di berdewamiya gotinên xwe de tekezîl ser wê çendê kir. Got ku hîna teror nehatiye jinavbirin, hîna metirsiya dubare vegera bihêz ya terorê li holê heye. Lewma pêwîst e karekî hevbeş ji borî girîkirinê lê vegera terorê were kirin. Piştî gefên Tirkiye bi berdewamkirina operasyonên xwe li Rojavayê Kurdistanê Rûsya hişyarî dide Tirkiye û dibêje gaveke wisa dê pirsgirêkên heyî li deverê zêdetir bikin. Piştî gefên Tirkiye bi berdewamkirina operasyonên xwe li Rojavayê Kurdistanê Rûsya hişyariyê dide Tirkiye û dibêje gaveke wisa dê pirsgirêkên heyî li deverê zêdetir bike. Duh roja sêşemê 19 mijdarê Lîwa Îgor Konashenkov berdevkê bi navê Wezareta Berevaniya Rûsyê ragihand lêdwana Wezîrê Derve Tirkiye Mewlûd Çavuşoğlu derbarî nevbicîkirina Rûsyê ji peymanên wê re û gefên berdewamkirina operasyona Tirkiye li Bakurê Sûriyê ku eger heye rewşê aloztir bike cihê matmabûniye lê cem Wezareta Berevaniya Rûsyê û di nêrîna Rûsya de gaveka bi vê awayî dê pirsgirêkan zêdetir bike. Ne ku çareser bike. Ew yek dirêkeftina Sûçî de ku her du serokan Putin û Erdogan lê ser imze kiriye dide xuyanî. Her di vî derbarî de jêdernê mîdyayî serbêt Tirkiye ve li ser zarê Wezîrê Berevaniya Tirkiye Xelûsî Akar got ku Rûsya û Tirkiye binyazin karobarine zêdetir li beramberî îstîvzazên li beramberî encamdana gerên hevbeş li Rojavayê Kurdistanê tê bikin. Akar herwiha di axeftina xwe de amaje bi bûyerên Kobanê û rûberûbûna hejmarek welatiyên Kurd ji gerên Tirkî Rûsî re kir û got dewriyên me yên hevbeş li Kobanê raserî kevir û şûşeyên şewtîner tên. Lewma Tirkiye û Rûsya pirsên girêdayî karine bêhtir li Bakurê Sûriyê gengeşe dikin. Roja duşema borî Mewlûd Çavuşoğlu Wezîrê Derve Tirkiyê di lêdwanekî rojnamevanî de ragihand ku Amerîka û Rûsya bi tu awayekî pabendî rêkeftinan lêgel Tirkiya derbarê Rojhilatê Çemê Feratê nebûne û eger xalên rêkeftinan bi temamî neyên bicîkirin wî demî Tirkiya neçare dubare êrişê wisa Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Çemê Feratê dest pê bike.
Di encama teqînekê de li gundewarê Serêkanî yê Rojavayê Kurdistanê hejmarek çekdar hatin kuştin û birîndar ketin. Ajansa Rosyaliyam li ser zarê ji dernexwecihê belav kiriye ku otomobîleke bûnbirêjkirî li ser rêbendeke grûpên çekdar li gundê Koşleh yê ser bi gundewarê Serêkaniyê ve teqiya. Di encamê de hejmarek çekdarên ser bi Tirkiyeyê ve hatin kuştin û hejmarek din jî birîndar bûn û ji nexweşxaneyên Tirkiyeyê re hatin veguhestin. Ji nehê meha borî ve artêşa Tirkiye û grûpên çekdar operasyoneke leşkerî li Rojavayê Kurdistanê encam daye û piştî şer û pevçûnên tund ji Serêkaniyê ta bi girê spî desteser kir. Navenda li havatinê ya Rûsyê li Sûriyê ragihan polîsên leşkerî yên Rûsî du dewrên cuda li Sûriyê encam dane. Lîwa Yuri Borinkov, serokê navenda li havatinê ya Rûsyê li Sûriyê duh dazanîn ku çekên Rûsî yên asmanî du dewreyên cuda li ser her du parêzgehên Heleb û Reqqayê li Sûriyê birêve birin. Derbarê rewşa Idlibê jî Borinkov serbar kir ku grûpên çekdar yên li Idlibê dimînin di 24 demijmêrên borî de 28 caran hejmarek dever li parêzgehan Heleb, Hema, Laziqî û Idlibê armanc kirine û rêkeftina rawestandina şer bin pêkirine. Dema ku Parlemana Tirkiyê gotûbêjî derbarê budceya 2020 ya Tirkiye dikir, Onal Çovikos, endamê Parlemana Tirkiyê ji lîsteya CHP bi dengê bilind çekdarên ser bi Tirkiye ve û bi diziya Zeytûnên Efrînê tometbar kir. Endamekî Perlemanê Tirkiye ku ser bi CHP ve di nava Perlemanê Tirkiye de dengê xwe bilind kir û got ku çekdarên ser bi Tirkiye ve Zeytûnên Efrînê didizin û têna Tirkiye û ji Tirkiye bo derveyê Tirkiye têne henardekirin. Dema ku Perlemanê Tirkiye gotûbêjî derbarê budceya 2020 ya Tirkiye dikir, Onal Çovikos endamê Perlemanê Tirkiye ji lîsteya CHP bi dengê bilind çekdarên ser bi Tirkiye ve bi diziya Zeytûnên Efrînê tometbar kirin. Onal got ku li Efrînê çekdarên ser bi Tirkiye ve li bajarê Efrînê dest danîne serzeviyên zeytûnan û zeytûn têne dizîn û bo Tirkiye têne veguhestin û ji Tirkiye bo derveyê Tirkiye têne henardekirin. Herçend parlamentarekî ser bi AKP ve bi tundî persiva Onal dan û got ku rasta ew zeytûn bo Tirkiye têne veguhestin, ew jî da ku bibine pere û dirav û xelkê Efrînê Sûdî jê bibîne. Li Onal ev gotin red kir û got ku belge li cem wî hene ku xelkê Efrînê tu Sûdî ji pereyên zeytûnan wernagirin û grûpên çekdar zeytûnan didizin. Herwiha parlamentarê CHP rexne li siyaseta AKP kir û got ku tevgera Tirkî di Sûrî de wê çendê dide xuyakirin ku Tirkiye ji xaka Sûrî venakşe. Ev bixwe re jî bin pêkirine ji yasayan re. Jê dema ku çekdarên ser bi Tirkiye ve derbasî bajarê Efrînê bûne û berdewam bin pêkirinin cor bi cor encam dide, weke revandin, bin çavkirin, kuştin, dizîn, talankirin û şewtandina û rakirina darên zeytûnan û diziya Zeytûnên Efrînê ji alî grûpên çekdar ve yek ji wan tawan û bin pêkirinan e ku aliyên navdewletî heta weke niha tu karvedan derbarî bin pêkirinin ku li Efrînê têne encamdan nekirine. Qasim Şeşo fermandarê pêşmerge li Şengalê ragihan ku balafirên şer yên Tirkiye çend barageheke çekdarên Yepêşê yên ser bi PKK ve li Xanasorê kirine armanc û li gorî zanyariyan di encama bombebarankirinê de kuştî û birîndar hene. Tirkiye di bombebaranekirina bajarê Şingalê de berdewam e û di heyama mehekê de Tirkiye çend carekê gundewarê Şingalê bombebaran kiriye. Ew jî bi sedema hebûna baragehên PKK li bajar. Qasim Şeşo fermandarê pêşmerge li Şingalê ragihand ku balafirên şer yên Tirkiye çend baragehekî çekdarên Yepêşe yên bi ser PKK ve li Xanasorê kirine armanc û li gorî zanyariyan di encama bombebarankirinê de kuştî û birîndar hene. Weke Qasim Şeşo daye zanîn ku piştî bombebarankirinê otomobîlên hawarçûnê çûne cihên bombebarankirinê. Lê çekdarên PKK rênedan kes nîzik bibe. Loma jmareya qurbaniyên bombebarankirinê nehatiye zanîn. Di çare vê mehê de balafirên şer yên Tirkiye baregehekî Yepêşe baskê PKK li komalgeha Xanasorê ya bi ser nahiya Sinûnê ve bombebaran kir. Di encam de jmareyek kes birîndar bûn.
Roja pêncê vê jî balafirên şeriyên Tirkiye baregehên çekdarên PKK li gundê barî bombebaran kirin û di encam de birîndar ketin. Ji dema ku ya beşe baskê PKK li Şingalê hatiye ragihandin, ev e cara pênc e balafirên Tirkiye Sinûrê qeza Şingalê bombebaran dikin. Ev ne rojbûn ciwanekî nûhatî ji birîndarên zincîra teqînên bajarê Qamişlo li nexweşxaneyên Herêma Kurdistanê dihate dermankirin û çareserî ji ra dihate pêşkêşkirin. Li ji ber giranbûna birînên xwe, tevlîkarwana pakrawanên wan teqînan bû şehîd bû. Wekî hemîşe vû rojên tarî û li ser Rojavayê Kurdistanê derbas dibin careke din, Qamişlo reş li bejna xwe girê dide û pêşwaziya zavayekî nû dike. Ciwanekî dinê Kurd, tevlîkarwanê pakrawanên zincîra teqînên bajarê Qamişlo bû şehîd ket. Piştî zêdetir jî hefteyekê li ser her sê teqînên terorî li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê. Ciwanê Kurd yên nûhatî Nûbar Hacı İbrahîm, 15 salî, ku bi tundû birîndar bûbû, şewitî bû. Ji bo nexweşxaneyên Herêma Kurdistanê hatibû veguhestin, da ku çareserî ji birînên wî re werin kirin. Roja sêşemê sibehê 19 mijdara 2019 tevlîkarwanê pakrawanên zincîra teqînên Qamişlo bû şehîd ket. Roja sêşemê piştînî viro cenazeya şehîd Nûbar gihişte dergehê Sêmalkeyê Hevsînorî bi Herêma Kurdistanê re û hajmarek berfireh ji malbat û dost û kesûkarên wî di pêşwaziyê de bûn. Darmêkurê xwe yê şehîd bi girî û hawar pêşwazî kirin. Ber bi Qamişlo ve birin da ku li zêde xwe bi xak were spartin. Şehîd Nûbar 11 mehê de piştî her sê teqînên terorî û ji ber tundbûna birînên xwe li gel şehîd Amir ji Herêma Kurdistanê re hatibû veguhestin. Lê tevî hemî hewlên bizîşkan da wî ji mirinê azad bikin birînên wî çareser bikin. Lê hewlên wan bi ser neketin, destê qederê dirêjtir bû. Piştî neh rojan Nûbar jiyana xwe ji dest da û şehîd bû. Beriya Nûbar jî bi sê rojan şehîd Amir, ciwanê Qamişlo ku dilê hemî Qamişlokiyan û dost û hevalên xwe û Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi barkirina xwe şikand û êşand şehîd ketbû. Da ku bi şehîdbûna Nûbar û Amir karwanê şehîdên her sê teqînên roja duşemê 11 mijdara 2019 li Qamişlo bigihêja 7 şehîd û 43 birîndaran. Careke din Qamişlo kirasê xwe yê reş li xwe kir, pêşwaziya zavayekî nû kir. Alî Umar. Belê temaşevan hêja li ser rewşa meydanî ez ê berê xwe bidim bajarê Hesekê li cem nûçegihanê me Dara Abdo dem baş Dara di destpêkê de em dixwazin tu ji me re behsa teqîna ku li gundewarê serêkaniyê Rûdaya tu ji me re bikî. Belê dem baş şêxo Dem baş. ev teqîna hanê ji xwe li gundê ku şeleh çêbûyî dikeve başûr Rojhilatî Serêkaniyê bi 12 kîlometre ew otomobîlek hatiye teqîn weke li ser hadisekî ser seytarak grûpên li ser Tirkiye ve û hêjmarek kuştî jî hene birîndar jî hene lê ne diyarê hêjmara wan tenê ew birîndarana hatin veguhestin nexweşxanên bajarê nexweşxanên Tirkiye. Baş e Dara yanî em zanin ku li Efrînê grûpên çekdariyên ku destê xwe danê ser Efrînê di her demekê de teqînên wiha çê dibin. Xelkê Efrînê wan grûpan bi xwe tûmitbar dikin. Ev teqînên ku li girê spî li serêkaniyê rû didin, kî li paş wan e? Kîjan alî bi van teqînan radibin? Yani mümkün yani mümkün ev grupana خب yani nakokid navbera wan deheye. Belê. Yani mümkün ev grupana herî nêzik ev grupana ew xwe van teqîna çêtin ji bo ji ber van nakokiyên orta xwe evaya diyar e. Yani belki eger nêzîkî sawamê gennem be evaya yani nêzîkî aliyê be hey yani cihê gennem ev jî sedeme yani ev mesela gennem û diziyê yani ew nakokiyê wan bêhtir ser meseleyê diziyê ser meseleyê tişnîwilûne. Baş e gundê ku şilah ew malbatên wan xelkê sivîl vegeriyane wê derê ya jî malbatên Kurd tê de hene?
أبقى جند عربي جند بقى عربي يعني هي جمارك جولاتيان إيه عرب أو جند هنا بل أما كرد تيدا تنا نجو فجر يعني خلق السيفيل فقريانا تفيكو عربا نا يعني فجرن يك حبنا عرب فجرن هناك جوان فجرن جندين خوا إيجو آراميته هب يعني نزي سريكانية بآراميته هب فجرن إيجو هندري سريكانية بيجي هجمارك جولاتين عربا فدقرن مالين خواه باشا نهار يعني او بله دارا نهار روش لتمر تشاوا يا دارا براستي يعني سيروج شر بجارك هاتي راوستاندن بله يعني تقين تشيبون بشبكة دي شغلة 3 ساعات او 7 جي تشيبو بدي سيروجا بشتي وي يعني تقين بجار كيري ام بيجن هفتشون شر لشكري نافرا قصدي وجروبين بسر تركيا بجار كيري هاتيه راوستاندن انها يعني حر هيزك الجي خويه وشنو هاتنا وان هي يعني اف جروبين تشكدار انا قل جندي مناخ شخوا الوقت نافندك لشكري شخوار تشيتي خلكن نزيك دوربيني وان دبينن بيتش السرگري مناخ شخوار وقت جهه كي لشكري تشيتن والجهني دنجي نزيكي زرقاني الجندي داوديه جي شخوال وي درجي نافندك لشكري شخوار تشيتن خلقوان بدوربيني وان دبينن يعني اما الشر شنو هاتنا وان هي بس خلق السيفيل هولا فقر ددن دارا مالبات السيفيل هولا فقر ددن يعني عرب حتى استكي بدقرن نقول جهه ايجو لشكريبن جهه لشكريبن بس كرد فناقرن يعني مترسين هيجن باش السر من جا باش بلي دار عبدون وچگانی ماج حسکه گلکس پاش بو باشتر بونتا لسر روشا سیاسی زی بری خوب بدن میوان خوا برز عبدالرحمن گلو شروعکار سیاسی دم باش برز عبدالرحمن جحفده مهیوه رکفتنا اگر بس ناوبرا ترکیه و امریکا ده هاتیه امضا کرن لشر به فرمی نه هاتیه راوستاندن آلیه ناکوکدار لسر چه لهفدونه کرنه بله سپاس جبو سپاس ڕێککەوتن نەتەنین نابەرە رووسیا و تورکیا دەچی بووە ڕێککەوتن نابەرە تورکیا و ئەمریکا دەچی بووە ڕێککەوتن نابەرە ڕژیمی و قەسەدی دەچی بووە یعنی نایەک ڕێککەوتنە ئیرۆ تو دبینی جێشێن سێ چار دەوڵەتان لێ باكوري سوريا بالتبع يعني امكان بين رجالاتي يعني امكان بين كردستان السوري يرو درباسي دربي كردستان السوري نيتشو يعني سينوري كردستان السوري وان دورياتي وهما هنجيا وان اتفاقاتي وان درباس نكريا لنتني اتفاق نتشو سري دو اتفاق جي نتشو سري واتفاقات سياسية نتشو سري وقت نفشلي نشي يعني وقت نشكستنا ونفشلينا سبب چنه نتونه سری برز عبدالرحمن قالو او هر سری رکفتنی کود بحثی دکی صدام چنه ریگر چنه صدام اساسی بله تركيا خودی پروژه يعني خودی پروژه کی جدا یه پروژه روسی و پروژه امریکی ترکیه دخوازه فایده جناکوکیه هر دو پروژه هم ببینی یعنی پروژه خود ناوره درباز بکی اگر نکار به درباز جی بکی تشتکی دو ناوره پیک بینیش خوره یعنی آستنگی مزن ایک و چی دبین جعالی ترکیه و دبین یعنی ترکیه تکلدار هر دو آلیه لسر دو آلیه کاری خودی که شغل خودی که يعني جالك إذا بالروسار التنسيقي دكي هما هنجيكي وجالك إذا لقى الأمريكان جي يجارن اللي ديجي وادر دكذي يعني تركيا صدمة أساسي أكو آرامي ناي جبر تركيا أم جارك ديجي مقوامي دي سبجن تركيا نهاتيا دورا آرام بيك بينا تركيا هاتيا
دوزا گلی کرد لی کردستان سوری تنه بکی او ارمانجا ترکیه و او ارمانج یعنی نل گوری دخوازن روسا جتی و حتی نل گوری دخوازن امریکانا جتی او دخوازن ترکیه ایکو بوان اهدافا یعنی وقت دیبه ایکو دخوازه پیک بینی اوانا لدیجی پروژه امریکیه و لدیجی پروژه روسی بخوش اکو دخوازه چاره هر یکیش علی خودت خوازی چاره سری جر ببینی. باشه برز عبدالرحمن دامزراندن هرم آرام او مجار به دنگ بویا امکان بیشن که ترکیه قناقا یکم وکو دبیشن گریسپی حتی سریکانی هرم آرام لوی داره دامزراندی امکان بیشن هرم آرام قناقا یکم بسر کفتیه. هرم آرام بخواه پروژه نه ترکی بود بلکه راگهاندنی گو پروژه ترکیه پروژه نه ترکی بود ترکیه دخواست منطقه کش خورا داگیر بکش بو قضیه کردی تو نبکه اما هرم آرام وقت بیدت که گهشتنا ترکیه ده اما ترکیه وقتی امریکان کتن سر خطه گوامه به هرم آرام آوا بکن وشرط مرجع اذن وقت به پروژه امریکی باش جدا بوجه پروژه ترکیه خواست وگره اتفاقا ادنا آنوت و ششا ترکیه لوی او دوره کوی بخور اگهانی لی پشمان بو نخوازی یعنی ترکیه نخوازی دخوازی وگره اتفاقا ادنا لگر رژیمی و لگر روسیا ترکیه وی دخوازی ایرو و نها اواکو ترکیه بدست خو قسطی وقت گریسپی و سریکانی یعنی از باور ناکم او جیره بمینه دبن وانا کوکینو ده ایکودنا وان و اوا گفی خود بیجی ازی دیسا بردوام بکم حلمتا خواه علشکری دیسا دو پیره که تصریحاتی واولو ده بیجم لی از ده بیجم وقت به امریکان و دستوری ندن ترکی یک حمله عسکری بکی و امریکان و دورین گرتیجی و واجور درخم باوریان یعنی قناقا دویم و سیم و چه وارا جیب جی کرن تفی تنها آماجه پیکر تا گوت امریکا و ری نده کو ترکیه ام بیجن بردوان با لسر دست سرکرنا گریسپی حتی سریکانیه قناقا دویم و سیم جه هرم آرام و چه وارا جیب جی کرن او امی هرم آرام امی ناوی بگر امی ناوی که دیلی بکن هر کسی وقت به ترکیه خورا ناوی الگور خود بیجی و امریکان الگور خود بیجی روسی جیش خود دوزا وقت به یک پرچبون آخر سوری دکن امی بین ناوی بکن پروژه امریکا پروژه امریکا لرجحلاتی فراتی اوانا او پروژه هر سری او پروژه تو چناوی لیدی که لگور خواه تو ناوی دی که هرم آرام تو ناوی دی که تو چناوی لیدی که و هنک هماهنگی لگل ترکیه بکی دی مسئله پیکی ده لی امریکا ترکیه ناکی شریکی خواه در رجحلاتی فراتی ده نل رقا و نل دیر زوری و دستوری نده ترکیه درواز بی ترکیه خطرك مزنا لسر پروژه امریکی خطر نل تنی کرده خطر لسر پروژه امریکی و ایرو وقتی که از خو پیشاندان ایران چه دبن او ایران ها وقتی ضعیف دبی ترکیه پیر ضعیف دبی یعنی مکینه امنی یا دولت انداگیرگرین کردستانی او مکینه بخود ضعیف دبی باشه برز عبدالرحمن پارا کردان جه پروژه امریکی یا کو تا بحث کریه پارا کردان حساتا کردان دی چه به از کارم بیجم ملت یعنی اگر چه پروژه لسر آخری تطبیق کرن بله و یا وقت بی عرب دی بیجن یا على الارجح پروژه امریکی و هر سری و تو پروژه حتی پروژه نظامی رژیم بخواه وگر و تکس نکار بی کرده دوره بریفه ببی يعني جغرافيا يعني همو محتاجي جغرافيا سياسية يا دفرين كردستان سوريا يعني وين نبي بشبي وين نبي بحر بجبر او بيئتني كاري اداره بكي يعني مناخ سياسي كردي آري كاري بروجيه امريكيه بيتر جهر مناخ عربي يعني مناخي اقليات يعني هبونا كردي وآري كار بيجي بروجيه امريكي رجبوه يعني وی کرد نبی بشبن
لێ قضیه کوردی ئەس دخوازم بێژم یەک پەرچەیە نابێت دو پەرچە باشە قضیه کوردی لە عەفرینێ نە باشقەیەش قضیه کوردی لە کۆبانێ قضیه کوردی لە کۆبانێ نە باشقەیەش جەزیرەی وەختی کو ئەس ڕابم واژهەف باشقە بکەم و ئان دەڤەرێکە تو نەبکەم نابێت دۆزا ملەتەکە ئەبوو دۆزا ئەقەلیات ئەزێ ڤەگەڕم سەر سەرانسەری سووریا ئەزێ دۆزا حەقەیە ئەقەلیا قەومیە کوردی سەر سەرانسەری سووریا بکەم وەختی کو ئەس دۆزا قضیه کوردی وەک یەک پەرچە ji Efrînê heta Cezîrê wextê ku ev nedozane bê ew ê mişkile bê heta ji Emerîkana re jî mişkile. باش دەستپێشخەریە قەسەدێ بەڕێز عەبدوڕحمان هون چاوا دنرخînin eger nêzîkbûnek navbera qesedê û ene kesê de çê bibe ew ê karibin herêmên mane biparêzin. Baş ev pirsa baş têkirin di medyayên civakî de ez naxwazim vegerim sebebê an netaice ku sazbenda PKK manzûma PKK wê çi bê serê wê li Kurdistana Sûriya wextê ku ji projeya Îranî werê veqetandin ew ez wan netaice ez nakevim wan tefsîlat hede lê ez karim bêjim hesset بحر أمريكا لجنب بككي هيا وي أمريكا وي أجندا خوا مشروعي خوا دريا بالي خوا دريا تياري خوا يقودنا بككي دا تشكري وي دريا ويرا تنفيذ بكي أو نابي حسينا نابي عملا نابي مظلومة شنو هذا على قامبينينا لي أمريكا نبي بشد بككي دا أمريكا وي بشي خوا أمريكا بهيزا أمريكا كاري برشبكي كاري برشبكي PKK ندبي قد دبي او بازارك دي او مشكله دي هناك من تفصيل هذا ليه قرار بريار ندستي انا كسيا وندستي PKK وندستي المظلومه وندستي تكسيا بريار امريكيه بريار هات ادام ببسري ونا انا كسيا منتي كرده تفجر سياسيه كرديه بالتبعي وجغرافيا سياسيه كردستان سوريا وبروجه امريكيه ونهزكا ونحزبكا وندو حزبك باشه داوین پرسیار دوی دما هستیار دا دوی آلین کردی یین روژاوای کردستان چی بکن؟ تنه یک خيار پیشاوی ندو خيار بله تنه خيارا کو لگل پروژه امریکی کم زیده غلط راست لگل پروژه امریکی دا بسکنن جبر همو پروژه دي مجرب عندنا والقلوة أم مشينا أمو أمريكانا إيرو أم وقدبي وك مصالح وك برجواندي أم ديك خندق دنا أم نكارن دربي بروجه أمريكي دركبن وأزدو خوازم ملاتي ما وك هزن سياسي حمون السر هذا اللي قال في مشروعي بمشروعي أمريكي دي منطقة شرق الأوسط. بريز عبد الرحمن قالو شروكاري سياسي قال لك سباش بو باش دربوناته. لعفرین روژاوای کردستان خرابترین و پیسترین شیوه جه توان دژی مروفاتیه جالی گروپین چکدار و درماف ولاتین کردین هرمه ده تین انجام دان. کانالا BBC یا بریتانی چیروکا جوان کیماندام یبناو آراس بلاف کریه کراسی تندترین اشکنجه هاتیه که او جوره جه اشکنجه ده سردم عثمانیان ده بناو الخازوق دهات بکارانین او جوان کیماندام جگند قستلیه و جالی گروپین چکدار و او جور جه اشکنجه لحاتیه کرن جالی خوفه روانگار سوریه مافی مروفان کرتا فیلمک لسر آراس بالاف کریه به بحفره گهدار بن لیش علی منوه هرشادو بختوار بن دكتور تشتاق مربو يعني معجب فرمن يعني شو ما زانا فرم قرو إيشي بيكرني لكن لكم بين إيشي كرر أختو مربوطة زانا كوك زاو حميد هوتيا برخصن حميد هوتيا برخصن حميد هوتيا
آراز والله عمر عندهم بري كل نوفين ما يحكي كرن ويجي وقت كر لحكماتي ناكل أو نقبل كرم باقي كرم بنت الحضورة بنت الطولة روقة عن لونهم لو نام وحيدة أبي وخلا وكريخ وكريخ وقد كان لو يجي ستين ورجيزي وبحر ما فيش نقول كفني أكتب ما رشت صلحة يعني بري أو وقل تقميش كان نزود شركة ومول ملك راح الدور علم ما تقول عن مرهم ما بامنا ويقولي هالدور علم متشولة زي دارد نقول كاتنا شنين ما بدون كملة كاتنا ما تقول أم مرم عم تبين شي حميد زيورة ذو أبيسيا ها إيوه بلكي قتميها بها أمريكا بلكي نصر ما تقول من أبني ويقول ما الوقت ما بلك مارين مر ما تقول تعمين أنا بدور وكذا والله أنا إيه ورجي حرم إيه دبي الورقة دبين طب مريم كتشكرنا ما بابنا أحدث فرما करो न तार बाकी हुई तार जाए بندي ما قصة لنا أمس قصة لنا أم رافين وطنا أوي أم سينكو شو أم شنو سينكو بين شاش بام سينكو شاش حفظ ما أم بوشة دي سما بورا عيرفين كرا أم دمول عيرفين بون أو أم عيرفين هوت نفر أم سيرو حتى جيش نفر شوفي ما دار كاتم حتى جيش نفر بقوا أسوس أمرم أجمرني فلتي ولا هنا فادوكن بسير دينوكن ودن نوستين هنا يشتبه ربي دبا هذا ذكر حتى لين ددمي زكي مقولدك بور ددمي زكي مقولدك يعني جيب أزيد جيب وصندني حتى وين هني ددمي يكرو قيمتي عصام ولا دار بخواهش تهوجي دندر ده كسي تكوري ذكاتنا هنا إشتا از خدمتي وندكم بهدالي أو خدمتي ما كان از خدمتي وندكم بير راعطة بمشتا أو جد عصبة جوكي ورقي كتاوي دبي عقب كيف شيء كتعمك دني خرب لك كتعمكم
دبي وزير كري ورقي كتيا جوكي يقلا هفت مسألة دني خرابة لك تانك اشتحري ناخوشك خونه تونوكي أجي نزمان نه لو بما فروخا قد كيف والله يجي وند بينن يعني يجي ناخوشن باري قاستلي ما أوفدكشون رندبو بس نوكا ما رنشتني ياك قولها ياك ياسمينة ياك شيرينة ياك عيسوم ياك كيفين دينوكن مسألة دينوكن از جاوی شقا سالمه شقا سجدو ما لو بمن امينه امينه سيدو لو بفكي مع حميده وسيلو كمان لو كيمياء كارو اخرزه وياك جاء من ايش البوفكي والما صادقه از خالي لم جكنت يا ما قصد الجندو والله باري از جند بو وهابجي بوفكي منها وهابجي بروكي من اخرزه دايشتا هم نوكل الفرن بس باري عمل جند بون تشتنعبو از كوري خوبو بوفكي ميجي كوري خوبو وكل فاتي ميجي زوتا باري كوري رندكر دچو سه بودک دکرن زیتون بودک دکرن برای حدود بو یعنی زکی بو باقل بو وقتی میبره یعنی اوی مارند بو ساعت خوش بو رند بو و یون تربیم دچو عزاز ماشی دچو داد کوری خود کر دچو مثلا مفکر دچو بودک یعنی کوری خورند بو بس پشتی بینه چه بو قچه که این چوچک بو هندک یعنی کوری خو مول قد کر جبه حسی بوم دار بو پشتی به قصفه وقت نگون جامعه قصاله یعنی اوقلی هایی چو نوکو ابیرو پر علوکم آراتم سری بیا چه دکم المسری بیا چه دکم هوشاد بن بیت موی اتینام نونی بیجی دیدنم رو دکم الا به پونتو خوکر نزل خوکا بس خوله خد شو عزوزه سر شیوا من ادی شو عزوزه من ادی املی گارن بردوی دو من ادی داس عزوزي بفاجيش حركة أنا ظلم. جو مريا يكي جو إيد والي خستنا ما جو خا إيد مالي نوخن ناوجينا بس عيبتي ما جو وون تنا يا عزوز إيد عزوزي إيد حرشون كوكا ولا ناتيسون نو ناتيسون بيشتي بيني نتاسم نزيم كرن نزيم جي خبر جمع رشون سرفيس بالو كرن लोग मावनी होते हैं लोग कौन होता लोग खुश करना यानी लोग जब खराबे जोनी ले कॉल कर बो पोशी صدفة ياك مريمة أوي أولمين رونشتيا سيرات شو وقتها ما سيرات دي از نقول تاو أبوم تشتبي وكي هنا جافلين أحرر شو ليحصل بعد ديك الكريمات باخي ونهاو مريض ما جوته يعني هو بروك مجتمع يديك ما كان جدينا يكتساك وقته كان جدينا يكاتيكنا ما هو بليكر موجودك بتشو مجي نزوني تشبيه باش بتشو ساكر ما تبغى يكتساكنا موجود أبغى كوفر ناتينسون يعني جوردا أبغى شو زكي مش عودي موجود إيه بس ببينم أبغى كي وجي كذا شو يعني معنا بيسا بيبغين يعني شو كي شو زمان بارد تنا زماني مالي وعازو بيبي کرنے وزن زوم اشتكي ايه دواجي کرنے تعازو لا شو هو عازو بيبي کرنے يعني ما نكون بيتين يجي مدي بخو يش هنا بي کرنا وما بر دكتور جي دسو دكتور جي دكتور خودي تاو دكتور دوغي وافو او اول يعني ابو اخرز زمان تنا دكتور كو وانزو مكبي شو هو عذاب الفرج
يبغى كي بعض كنت جايين شو تبى عندنا تسأل موستك درك بيش تي ولا بس ده لا يا وادك تاخذ يقولك ما قد دكتور عربي بلوم المكان ما بدي بخاري ما بدي منها بي كاسة لو كم اللوم خوك لا بكاس ما بكاس هم بو بس اللي برشي بين قصار خورنا يلنقو قل كلمة شو لنقو أنا أقول بين سكت ترسل بترى بياخد شو له سكت ده تبي تكرر قل كلمة جنب قل كلمة أنا عليه هم بيليه بس يجي هو كلمة يعني بدأ سكين بينك تبي تشكيس وكلمة بار هتشتغل نظام وزدانه ماي لو بيبره وراح يصير هو شو زونه بره بيبره ده كأخرازك هو تشي بعمله كوك حيوان نشته بس بره ورا زكين لو كو زوري تكتشك مكلي حمامة سرجة شتير لو كات شوي نبي بره خبانوخه بر سوبر روسيا سرجة سوبر شكلو أكيد بين الشغل خير زو واشتغل وزملي على ابن حلب على ليه مساعدة كان على كي عملات كان يتشكل لو بنكو صار خورنا دايما تشتوني مش كدوي وخولي ما وخوسي من أخوش استمدو كل بيتي من أخوش استمدو أب خول أخوش هم غدا مرة هي هم كابت مرة هي كسي بوني دراكة تنا خير يعني الغزار تشتجي بلاش مرة مساعدة بكا أفيدوكي ببينن وساعتو أخوش اشتغلوا دي حولي ده وقتی به دکتری سری خورد دارو دست. میگم رو عبر خدای من جامع برنه دست و کمان زور با کمان نورد. زونم وقتا اسنا عبیدم اسمانی ده 400 دیشته و صور یعنی مرا تعذیب پر پیدا کردن خوزو بس نه نوكو في عويدا ساري بروكي مرة أو بكن دار أو بكن نوكو في شيبي بكن خوزو خودار نوكا زمان تشتو نمويا يشيبي كرني تعذيبي بي كرني يعني مجي برقرونا يعني لو فاتحو كرن ضرورتنا نوان بس هب شوشا كنا بوري من يعني برقرونا هب بورو برقرونا جورو كاس بي قتكي شوشا دكا هربا كشون وزنه قبول دكا هبو چستو نمو هوا لوگ زیر به تب دگه او کرد تو چون مقصد درو کبه لوگ بری کردم شوشه اینگو لوگ کردم جرو نکی بیا
يعني في حربين أم فرجت وقلبي تنهل قضيف سالي ما وناكري عقبهم شبابه قضيف سالي ما وناكري عقبهم شبابه شلون خذي قولي ما خذي روك يا رب قد كنت أخوش في الشتاء وهنا بعزبه كي ولا قبل كعجب يعني أبو هنا قرونا شغل ما لكم بين متشكلة فرق وفرق لا عبير نو الأوروس